Akşam namazı. Akşam namazının 3 rakaat farzı, 3 qiyam, 3 irkuk, 6 secde hem 2 qagdadan tura. Qiyam takbirden so'ng oyoq o'ratiru. Irkuk bug'ilu. Secde mang'ayni namozlikqa tidiru. Qag'da o'tiru. Inglik kishi niyat qilirga tiyish. Niyat qildim akşam namazının 3 rakaat farzını üterge. Halisen lillahi ta'ala. Andan so'ng qo'llarin ko'tarib, bosh barmoqlarining bitlarin quloq yumshoqlari ortlarına tidirib, takbir ayta. Allahu akbar. Andan so'ng qo'llarin bir-birisi üstüne bağlab, kindik ostına qo'ya. Shundan so'ng sana duosi o'qila. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Anları a'udhu aytila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Fatiha surasi o'qila ham ishtangina amin aytila. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Andan Qur'anning bir surasi yoki 3 kichkina oyati yoki bir zo'r oyat o'qila. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. Takbir aytila, irkukka ila ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. Allahu akbar. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasmih aytila. Basqan kelish tahmid aytila. Takbir aytib sajdaga keta, 3 martaba tasbih aytib sajdadan takbir bilan tura, ham jalsaga o'tira. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. İkinci secdede de 3 martaba tasbih aytila. Allahu akbar. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. İkinci secdeden takbir aytilib, ikinci rakatning qiyamına turula. Allahu akbar.
Икенче рәкъәтнең кыямында сәнә һәм әгүзу укылмый. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Аннан соң Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә әмин әйтелә. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Коръәннең бер сүрәсе яки 3 кичкенә аятты яки бер зур аят укыла. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Тәкбир әйтелә, рükүккә иелә һәм шул вакытта 3 тапкыр рükүк тәсбих әйтелә. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Рükүктән тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсбих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәҗдәгә китә. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Икенче сәҗдәдән соң тәкбир әйтеп кагъдәгә утыра. Кагъдәдә булганда башта тәшәһһүд укыла, аннан соң тәкбир әйтелә һәм кыямга тора. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. 3-нче рәкъәтнең кыямында шулай ук сәнә һәм әгүзу укылмый. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя, Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә әмин әйтелә. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Takbir aytila, irkuqqa ila, ham şul vaqtda 3 tapqir irkuq tasbih aytila. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuqtan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basıp turganda tasmih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. Takbir aytib sajdaga kita. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. 3 martaba tasbih aytib sajdadan takbir bilan tura ham jalsaga o'tira. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga kita. İkinci sajdada da 3 martaba tasbih aytila. İkinci sajdadan so'ng takbir aytib qog'daga o'tira. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Qog'dada bo'lganda boshda tashahhud, annar salavat, so'ngan duo oyatin Robbana o'qi. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Şundan başta o'ng tarafqa, so'ngan sol tarafqa salam bera, ham salam duosin o'qib duo qila. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Şulay etib, akşam namazının 3 rakaat farzı tamam bula.